ko le pe ke o hofanga I he talamalo e whanua. A tā moa ke whakahokoa ta e whatungia o e hoa koeni I he polokalama whakamawhulale hanga tonu. I he whakahoko whatungia ai komisoni whakamawhulale Tonga. Ta tau pe I he letio kai umawhoki I he polokalama e televisone Tonga. Moi pe si Facebook o Tonga Broadcasting Live Streaming. Oku ia e fia mo e hakailangi tau ke whakawhia e Tonga o na kotoa pe. Ta tau pe I Tonga ni pe momolina ke tau inas whakataha I e polokalama o e hengi o e ahoni. Neongo kia e tāpua ki ke whunga e whanua I e ngai hoa ko tau sito aki ai. Ka oku ke au fia pe ai langi. Whakauha koe ni o whakahoko atuia me he mala e kula. Aia koe hala laifone I he ene whetaulaki pia moe hala tui ai hoanga fofonga koe ni o e matapata po ki he mala e kula. Whakatolo atu he pia moe holonga o e ngahi tui kua tōtō wha I mala e kula. Ka e whakahoko ai whatungia ai komisoni whakamawhulale Tonga. Ko e hau e ki whakawhi e gno pele maafo e gno pele tui whakano. Kai o maafo ki ai hau e ki no pele a ene a fio. Iai fo ki ai lawe I he polokalama o e pongpongini I he ma I moa ola. Ai tui o Tonga a ene a fio ai tamatu I ko tupo wono. Koe uhi koe ngāue I he whengau aki wā whakadiplometika, koe wā whalalaanga, koe wā whakakau mea a Tongani pia moe Republika o e kakai o Siaina. Whakahoko ai ai polokalama ki e whakalele I koeni ai au whakawhainga maalia I e mokoi ai whinangalo e nea whio. Koe uhi koe tau anga mea lele I he tofi a koeni o e mala e kula. Pea o ko whakahoko whoki ai ngā we o hange koia. Na e whakahoko ai mā I moa o e tōpou mono whakailonga I hengi o e aho wa walu o whepueli o e tau anoa wa whā. O a umai ki he tau koeni, ko e mahina ni ko o katopa, pia mo e kakato ai ngā ue whakaofa, masani, pia lelei o whainga mali e ke inasi ai kakai o e whanua, I e whainga mali e ke lava hono teu. Ko hui ko hangahi whewhanonga aki, ko hi ko hangahi whie mau, ki he tau anga mea lele, pia kulava lewa ke whakahoko ai whatongia koia, o e aho I hono whakawhainga mali e polokalama ngā ue koeni ai au ilo aia me he polokalama a siaina o whakahoko. Ko uhi ko ene tokoni pia mo e mahu inga ia I he wā whakakau mea koeni ai whanua. O ko mahino pe whoki I he Republika o kakai o Siaina, o ko ia e polokalama ngā ue, o ko ilo aia ko Belt and Road Initiative, pia ko whakawhowai ai ngā ue koeni, o ko ihe laui miliona, ai ko e tawhitu miliona, o ko whakawhowha ko e whakamoleia. Ko e eiki palemia leo, o no po Dr. Daniela, Liko hihifo fusmalohi kai umafoki a Caroline fusmalohi. Koe nihi o hau eiki whakawhi me he pule anga o Tonga. Koe uhi koe whatungia o whakahoko I he pongpongi ni o tai mali ai taha kotoa pe. Ai tangata I whanua o Tonga, whiwhine I whanua o Tonga. Pe I kaike ngata pe I he tawhaki koe ono talitali a kinau tolu ai kau wholau ebe ewa. Koe uhi koe whakahistolia. Pia mo e tuunga o iai I he tala o e whanua. Ai mala e kula pia o kiai ai mahu inga ia I he mokoi ai whinangalo e nea whio ke whakahoko ai mā I moa ko eni. O whawhawha pito e whotunga o e a ai au ko iai ai whainga maari e lahi me he tofi a koeni me konga kele aia o ko mahino na e lanu mata ma ui a hono musi ka o lava ai ngā ue koeni o whakahoko ai au ki ai hano ngai sima pe au ki ai mono pōsima mono au ka mealan uli o ko a kolo I pe e ngahi otu toa ai au mahino pe ai fotunga ko ia o e mala e kula me he ko hili
he koe ngahi tau koe pia moe whakahoko o e ewa mai a kinau tolu ai kau tak mamata mai kau wholau mitu a pule anga kai mahino au pito e ngā ue koe ni o ko kei puke puke ono whotunga ka au kia ia whainga maari e lahi koe ngahi ulu toa aia o ko tāhono haape mata i e pongponga o a koe ni neongo koe alo tā maki kai whawheta i pe koe aho pia mohono koloa o ko whakamanuia i he pongpongi o e aho ni. Ko e pongpongi ni poki pia mohono pakahoko o e whatongia e ki kātinari ko e takilotu o e kaingalotu e siasi katolika Loma ko amenani soane patita kātinari mafi. Pia o ko mahino pe foki i he o wau ko ia o e aho pia mohono ngahi nau o ko iai ai wakai ki he holonga tui o Tonga me he uruaki wha me he kuonga ko e huelo uruaki pia pehe foki i he hoko mai ai holonga tui o Tonga io o ko te ongoi ai mahu inga pia mohono nau pia o ko mahino pe i he henghengi o e aha koeni o iai pe pia mohono atmosphere pia ko hono atmosphere ko ia o ko kei tōtai pe o kei Tonga pe a Tonga ko e tahine princesi Pule ai tahine ko princesi Salote Mafileo Pirolevu Tuita to ota i he pongpongi o e ahoni ki he o wau koia o whakahoko i he tawhaaki o e fofonga o e hoanga ki he mala e kula. Ko e tahine princesi Pule ka e umaafo ki i he hoa koeni ko eiki no pele Twitter mea mai ki he polokalama o e pongpongini. Ko natu lai pia mohono whotunga ka o tala e ngai nau koe ni ai mau inga ai loloto ai tuunga o iai ai kei mau luta o e tala o e whonua. Kei whakahoko ai pe ai whatongia ai mata pole me he yongo apa ke tantali ai ha ele a ena a fifio kai o maafo ki ai hope e ki o whonua. Ko e pongpongi whakakoloa koe ni pia mo e ngā ue ka whakawha o ko whakahoko o ko mahino pe foki ai honga ia ai ampastoa o e Republika o e kakai o Siaina pia mo e whakahoko o e whatongia o e pongpongi ni ko e mahu inga ia i e waha whakakau mea i e waha whakadiplomatika pia i he ene mea nā ne whakamamawhai ai tuunga o e whalalaanga pia mo e waha ofi o e waha whingau e aki ko ia ai ongo whanua ko e ampastoa o e Republika o e kakai o Siaina aia o ko mea mai ki he whakatahaanga ko ia o e pongpongini. Ko e tokoni ka whakawha ko whakahoko mo e ngahi aho na e whai ai ai ngā ue me he aho ua walu o e mahina ko whepueli o e wanoa ua wha hoko mai ai i hono ngahi whanonga. Na ia hala whanonga i he tā au o e ea pia mohono natula ka koe whotunga e o e mala e kula. Aia koe fo i tapawha ia e tau anga pasi ka ngahia ki he ako ma olunga ko o Tonga pia pefo ki he kolisi ko kunsalo te o ko iai ai wakai ni o e kau ngawe me he Republika o e kakai o Siaina kinau tolu na nau whakahoko ai ngawe ka whakawhani
I he aho o e uha mo la a. I he alo tāmaki mo alo mali e. Pea koe ngau e ka whakawhani o kia i hono ngahi teu hono ngahi fungani. O kia i hono ngahi landscape o e anga koia o e whōtunga ki he awhi mai koia i he hala tau whaahau ki he tawhaaki koia o e tau anga mea lele pe whoki i he tawhaaki o e hala laifone ko e tawhaaki koia o e hala waha kolo mo e tawhaaki o e hala mate i alona sketali o e siasi wesini ana tau ataina o Tonga ko e whaiwhikau al whilete a tiola pe whoki a whaiwhikau poha hau palu ko e whaiwhikau pule o e whaiwhanua Tonga tapu whaiwhikau sela la tai la kepa aia o ku amanaki ke ne whakahoko a e lotu whakawhetai o e aho iai whoki pia mo e wholofola e lauia ihe polokalama koia o e pongpongini o ku iai whoki a e lawe ko e hau e ki whaiwhikau kai o maa whoki a e kau whakawhe ma i moa a e maopa a ia o knau whakahoko a ngai hiva ke tantali aki a e hau e ki whakawhe pia mo e amanaki o e polokalama o e pongpongini ko e ngau e ka whakawha pia mo awhua tō koeni i e pāwhinga we aki o ko hake ki iai a e toonga o ki iai a e whanua o i kai ke ngata pē i he whakalakalaka mo e tā au a ia o malawa ke whiau i ngai whia mau whakaaho ko e uhi ko ngai whainga mālie ke tau anga mea lele pea ko e tāpo kia a ngai whia mau bibili e taimi o e kau ngāue i e taimi o whakahoko ai hangahi whia whakatau aki pe koha ngahi polokalama a ia o whakahoko i Nuku'alofa pea e whia mau au pito ai whainga mālie ki ngahi tau anga mea lele tau te whito ko e tawhaki koia ki e whakatonga o ki ai holo whakamanato o kuntalo te taimini o ki ai ono ngai polokalama pe whia mau ai tau anga mea lele ko e tawhaki koia o e ako ma olunga o Tonga mono ngahi polokalama taimi o whakatahataha mai ai kau ai mato a tau i whanau mo i hou e ki ako tutuku i a ngai polokalama lalahi ai ako anga pe ai whia mau lewa ai tau anga mea lele me he tawhaaki koia whakahihi fo i e api ako alu ko lisi ko Queensalo te i ai pia mo i ako anga mamaloa i he ako teu pe ko e ako koia o e bilingual o ko mahina pe foki i he hoa koeni pia mo e whakahoko o e whatongia me he komsoni whakamawhola lea Tonga ko e eksea o e whalea lea o Tonga e no pele whakawhanua kai o mafoki a lady whakawhanua o ko iai ai wakai i he hoa koeni pia mo e whakahoko whatongia a e komsoni whakamawhola lea Tonga i he ngahi whainga mali e koia o whakahoko ai a e wakai i he hoa koeni ki he tuota ki he polokalama ai tama pilinisi kalauni ai tama ko pilinisi tupau toa ulukalala pe foki ki he tahine prinsesi kalauni tahine ko prinsesis nai takala tuku aho ko e hoa whakakoloa eni iai ai wakai ai kau whakafofonga me he ongo whanua me he poleanga whakatui whakademokalati i he whanuani kai o maafoki ai Republika o e kakai o Siaina o ku hoko ai aho kene toe omi mo whakalau mai ai ngahi tau nai whai mai ai whanonga i he taimi o ku whakahoko ai whengawe aki mo ngāwe whakataha ai o ngō whanua i he ngahi whakalakalaka mo ngahi polokalama tokoni ki he ngahi polokalama tokoni ngāwe lalahi kai ke ngātai e hala pole a ngā
O ko hao ki e te whaaki o e mo ui ki he whare maki mai ola. I a ngahi timi ngā ue a siaina o ku whakahoko mai ki Tongani. O ko hao pia mo e tokoni o whakahoko i e te whaaki o e ngō ue. Pea kui kai ke ngā tape i e vai whanua tō ngā tapu ka kua watu ki toke lau. Ke vai whanua wawau pea inasi ai a hapai mo eua mo Tongani kotoa. I he tawhaaki o e ngō ue koe hui koe ngahi ngō ue o kutuku mai. O klawa ke inasi ai i e ngahi mea tokoni whakatuku mo i lelei. I e besta polo kai o maa fōki i e ngahi akau a fua i akau. O ku iai fōki ai lawei ko e maa i moa ai maopa. I he henghengi o e aho wawalu o Februari wanoa ua wha. Nana o tataki ai o wau o e polokalama ki he tōpou. Mo i whakailonga i o e kamata o e ngā ue koeni. Ko e henghengi o e ahoni. O ku nau toi i heni ke tataki. Ai polokalama ko ia. Ki hono whakailonga i ai kakato ai ngā ue. Pea mohono Moimoi o e ngā ue kua lava. Me he Republika o e kakai o siaina. Ki he ene awhio ko e tui o Tonga. Pea mo e pule anga Tonga. O ko iai fōki a e lawei. I he ngā ue lahi mo whakaufofa koe ni. Na iai pe hono ngahi pole. Iai pe hono ngahi whatongia. Kana e lava kotoa pe. Pea ke ai fia pea mo e whakawhetai. Ko e pongpongi koia o he ahoni. Iai fōki ai lawei. I he polokalama. Pea mo e hoko hoko. O ko iai fōki ai amanaki. I ha tō ota ai ha ele a ena a fifio. Ai tui o Tonga mo e tahine kuini o e taloni. E kamata akia ai uraki himi. Ko e pule ako o e ako ma olunga o Tonga ko ana veikoso. Iai fōki pea mo e folofola ko pātele heneli nailoni mafi me he palokia Nuku'alofa me he whalelotu o e tangato atonio patua Nuku'alofa. Ko e folofola uloa kia ko e sāme. Iai fōki pea mo e folofola hono ua ko e whaiwhikau poha hau palo. Ko e lotu whakawhetai ko whaiwhikau al wheleti ati ola. O ki ai fōki pea mo e amanaki ke o mai ai pui pui tua. O e ngā ue koeni kua whia. Me he palemi a leo leo. Ka ko e eignistaya o e pot ngā ue. Ngai ngā ue lalahi. Honorable Dr. Daniela Fusmalohi. Ko e Ambassador Republic o e kakai o Siaina, His Excellency Mr. Liu Weimin. Pea e iai fōki pea mohono. Whakahoko, whakaofisiale. Ai Moimoi o e ngā ue kua lava. Me he Ambassador o e Republic o e kakai o Siaina. Ke ene awhio ko e tui o Tonga ai tamatui ko tupo uono. Oku iai fōki ai amanaki ko e uhi ko e whakakoloa me ene awhio ko e tui o Tonga i he polokalama ko ia o e pongpongini. Ko e whakamalo e me ai tama pilinisi kalauni, ai tama ko pilinisi tupo toa ulukalala. Peke himi tuku aia ko e pule ako ia o e ako anga mamaloa ko Viliami mau pea ko e lotu tuku ko e whaiwhikau se la tai la kepa. Pule ako ia o e kolisi ko Queensalo te. Aia ko e pongponginieni ko kinau tolu me he ha whakaolunga o Tonga
ko e takilotu o e kaingalotu e sias katolika loma kai umafo ke fai pika o pule me he vai whanua Tonga tapu me he siasi wesiriana tawataina o Tonga e no pele tu ia ngana kai umafo ke a Tewita Rato Mara ko e tu ilau pe pe foki kia kinau tolu ai kai nga koia me he Republika o e kakai o Siaina o ko mahina pe foki i he hoa koeni ko e fia mo whawhetai ai ngahi polkalama ngā welalahi ma ai whanua o whaihono tokonia pe o ko ewe ahono tokoni i he laui miliona hange koia koe polkalama o whakahoko i he pongpongi o e ahoni ki he mala e kula kai ki ngata pe i he whakawhainga mali o e tauanga mea lele ka o ki ai fōki pe amoe wakai koe uhi koe tauanga pasi koe tau whanau koe ki nau tol kotoa pe ai a te nau ngawe aki e hoko ia koe koto whakakoloa e ki lea na hola waha i kai umafo ki a Lady Maafo o ko ia e fia kau ngā inasi i he pongpong ini Ambassador o e Republika o e kakai o Siaina His Excellency Mr. Liu Weimen o ko iai fōki pia moe kau office a maulunga me office a fia lahi koe hui koe ngai kupu whekau aki o ko kau whakataha i he hoa pongpongi o e ahoni ko e ngau e lahi mo ka whakawha ko whakahoko whakawhou i e polkalama Bell and Road Initiative i e polkalama ngau ia ko e proseki o whakahoko e Siaina pe o ko lawe monu ai fo i pili o te pe o inasi ai tau tangata koeni e hoko atu ki he ngahi kuonga ka hoko mai o ko iai fōki ai lawe koe hui koe toe ngā we kau whakawhi pe a mahino pe ai tua e o natula neonga iai a ngahi taimi i he ane pōna e whiawhi ane awhi o wa umai ki he henghengi pe o e ahoni na e tō e tāpua ki ke whunga e whonua ka koe tāpua ki koe ni o ko ha i he pongpongi o e ahoni ai alo mali pe o ko hai ai la a neongo kai pe ngai konga ao ka ko afua pe i he lolo tongani ko e whanonga koe au whakao ko o ko hoko mau pe ai whanua ko Tonga ke ofeina me ngahi hoa ngā ue ki he whakalakalaka me ngahi whanua muli pe au ko kawai ai Republika o kakai o Siaina hange koia koe whamatala ko whakahoko i he ngahi mahina koe talo mei whē pueli o e tau ko osi i hono whakailonga i ai mahina ko maasi hoko mai ai ke maasi o e tau koeni pia whanonga mai ai ki he mahina ko okatopa pia moe kakato kotoa ai ngahi ngāue ai ana i kau i he polkalama koia o e pongpongini mahina pe i he taimini ko e prailongai ai ha ele me he hala laifone ta whaki whakahahake i e mala e kula ho uia me hala tau whaahau ki he awhio anga aia o ko i he fofonga ia o e mala e kula ki he hala tui ko e pongponginia pia mohono whakakoloa aia o ko tai marie ai whanua i he la koe fie a ene a fio koe tui o Tonga kai o mafo ki ai tahine kuini o e taloni koe a fio anga kua me ai tama pilinis kalauni pe fo ke tahine princess kalauni koe tahine princess i pule kai o mafo ki ai ekno pele tuita koe viringi ai whakatui ke whakaha ai a fio a ena a fifio i he polokalamani
o ko iai pe mohono atmosphere ai molu malu pe moongo I a apa mo oni ke tari ai to uta ai ha ele a ena a fifio ko e pongponginia e pol kalama o ko whakahoko ko e hoi ki whakawhi o nao me ha ke ki olunga ke whai ai whakaapa pe moe kamata o e aho. Ko e wholofola himi e kamata aki ai o wau makehe o e pongpongini. Ko e ni mange au hiwa ngofulu o e himi mo ka taki o mea pe I lalo. Ni mahiwa noa kolo o e tuilangi mana ia ko sayone ko e tala noa fungani ne kawat kia koe. Wholofola a Sihova o ne fua kawa pau tene ngauhi pe mo ona ko si ono kolohau. Ves whakaosi, hange ko hawhale māma e ne tuu mo unga e, whakaholo si o anga he whanua fuape, nau lalaka hono māma, ilo mea masani ai, ongo mai ai tae ngata, kite ai whanua ko langi. Our first reading for this morning, Psalm 121, verses 1 and 2, 7 and 8. I lift up my eyes to the mountains, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and evermore. Our second Bible reading will be taken from the second book of Timothy, chapter 2, verses 20 to 21. And it says, But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepare unto every good work. Amen. Me ho tau sa me o pongpong ni, ko e tau where mo whafo, ai tau hu atu, mo e tau hu mai,
o toka nga ipe e sihova. Me tau ipseri ua Timote, o kulava pe o riliu ai me au toka tāmaki ke kino I fie e mo whakaofa. Let us pray. Eternal and Almighty God, maker of heaven and earth, we rise early to bow before you this morning with thanksgiving and joy. Yes, with thanksgiving for the successful completion of this project, a beautiful and much needed parking area around the sacred royal tombs of Mala'ekula. And with joy because what was once a rough and an ordinary space in the proximity of the town center has now been transformed into a place of order, beauty and peace. Lord, we thank you with much gratitude for the gracious heart of His Majesty the King and the royal family who have opened and offered this sacred royal ground for public use. Their kindness reflects humility and deep care for the people of Tonga. May their example inspire us all to serve with compassion and unity of purpose. We thank you also for the generosity of the government and people of the People's Republic of China. Through this partnership, a useful gift has been given, a solution to the challenge of crowded traffic and limited parking space in our capital city. May this project stand as a symbol of lasting friendship between our two nations. Lord, as this place begins to serve the public, we humbly ask that you watch over the going out and the coming in of all who are going to use it. Grant safety, respect, and peace to every visitor. Today we dedicate this site to you, O God, to honor our leaders, to bless our city, and to remind us that every good and perfect gift comes from your hand. May your blessings, grace, and peace rest upon this place, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Your Majesty, King Tupoda VI, Queen Nanas Pau, Your Royal Highness, the Crown Prince Tupoto Ulukalala, and Princess Natakala, Princess Salate Mafila Pilolevu Tuita, Your Excellency Liu Wenmin, Ambassador of the People's Republic of China, nobles of the realm, Speaker of the House, and members of Parliament, ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is both an honor and a privilege to stand before you today as we mark the formal commissioning of the new improved Malaekula Royal Tomb, a site of deep cultural, historical, and national significance. This Malaekula Royal Tomb improvement project has not only improved the peripheral area of Malaekula with fences, sidewalks, parking lots, bus stand, landscape gardens, benches, and lighting, but also included the construction of burial chambers beneath the statues, the Talakaibau Royal Residence, and the Mapuafuiwa Warehouse. The native plants of Tonga occupy the entire perimeter. This commissioning is a milestone that reflects upon the successful collaboration between the Government of Tonga through the Ministry of Infrastructure, the Palace Office, and the Government of the People's Republic of China through its Ministry of Commerce and the Chinese Embassy here in Tonga. This project took time to prepare, and the work finally began in February 2024 and has now been completed in less than 2 years. The total estimated cost for this project is around 19 million per anga, generously granted by the Chinese government. The work was performed by the China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, the general contractor, with supervision by China Guiyang Engineering Corporation and Jian Xifeng Construction Supervision Company Limited, the joint venture, who also engaged local contractors in the process. By August 2025, the project has passed its technical acceptance inspection. The funding and technical expertise provided by our Chinese counterparts, along with the dedication of the contractors on the ground, have brought this vision to life, and we cannot be more grateful. This is the preservation and beautification of Tonga's Royal Heritage Site, the provision of modern public infrastructure for the community, with the gracious permission of His Majesty, including improved access to footpaths, rest areas, parking lots, bus stops, and visitors' amenities, and also a symbol of partnership between Tonga and China, combining cultural conservation with infrastructure development. To highlight the four corners of the perimeter of Malaekula Royal Tomb, gardens were created to symbolize and reflect elements of the Tongan culture. At the corner of Vaha'akolo and Laifone Road is the Ring of Charm corner, which symbolizes the unique traditional costumes of Tonga. At the corner of Laifone and Tawha'ahau Road is the Flowers of Tonga corner, which symbolizes the national flower patterns of Tonga. At the corner of Tawha'ahau Road and Matealona Road is the Source of Power corner, symbolized by a Mapu'awaya blowholes pattern. And at the corner of Matealona and Vaha'akolo Road is the corner of Sunrise, which symbolizes Tonga's status as the first country to witness the sunrise each day in the world. Each corner is marked by the four major tenets of the Tongan culture as revered by Her late Majesty, our beloved Queen Charlotte. Whakaapa-apa, respect. Lototo, willingness. Tauhiwaha'a, relationship. And mamahi imea, loyalty. The people of Tonga are proud of their cultural heritage and will take to heart the ever-presence of the new Malaekula Royal Tomb as a cultural site that reflects upon their long history. The people of Tonga are encouraged to participate in the upkeep and protection of this royal monument. Your Majesty, we have the honor to present to you the new
Mala'ekula Royal Tomb. To our fund. Your Majesties, King Tupu VI and Queen Nanasipau, Your Royal Highness, Crown Prince Tuputua, Ulu Kalala, and Crown Princess Saniatakala Tua'aho, Honorable Acting Prime Minister Dr. Taniela Fushimalohi and Madame Fushimalohi, Lord Speaker Whakafanua and Madame Whakafanua, members of the Legislative Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, Maloelele, good morning. It is a great pleasure and honor for me to join the handover and opening ceremony of the China A peripheral area of Mala'ekula Royal Tomb Improvement Project. This project stands as another testament to the deep trust bestowed upon us by the royal family, and we are truly honored to have this privilege to contribute to the preservation of the unique and magnificent culture and tradition of Tonga. Let me extend my sincere gratitude to the guidance of Your Majesties and to the Palace Office, the Ministry of Infrastructure, for their strong assistance and seamless coordination, which has been instrumental in the smooth implementation of this project. China has a long history in the construction and preservation of royal tombs, exemplified by world-renowned sites such as the terracotta warriors of Qin Dynasty in Xi'an, Shanxi Province. It is therefore especially meaningful that the China Qiyuan Engineering Corporation, the architect of this project, comes from the very city where the Terracotta Army was discovered. Meanwhile, the contractor, China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, brings expertise from a region celebrated for its construction excellence, ensuring the highest standard of quality. Let me also take this opportunity to thank both companies. The newly renovated Royal Tomb area now features 4 corner gardens infused with Tongan cultural elements, providing serene spaces for public use. A new bus stop and dozens of parking spaces have been added to ease local traffic congestion. Additionally, protective platforms have been erected around ancient trees, symbolizing our shared hope for a future as vibrant and flourishing as these long-time witnesses to Tongan history. Ladies and gentlemen, this year marks the 27th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Tonga. Over the years, our friendship has grown even stronger. Earlier this year, we handed over the National Sports Complex, and in July, the wind farm project, both bringing tangible benefits to the people of Tonga. Since 2009, our agricultural teams have worked side by side with Tongan farmers, sharing expertise and enhancing local production. Also in July, the 6th Chinese medical team was deployed and started their services to the public. Right now, the Chinese Navy hospital ship Silk Road Ark, sister ship of Peace Ark, is here in Nuku'alofa, offering free medical service both on board and across communities, including in Ewa. In November, the celebration of the 150th anniversary of Tonga's constitution happily coincide with the 27th anniversary of China-Tonga diplomatic relations. We hope this project will be a great gift to both occasions. And we are confident that under Your Majesty's leadership, our partnership
will be elevated to a new height. The friendship between our two nations will continue to flourish in the years to come. Malo Opito, thank you very much. Koe Ambastoya Republic o kakayos tiaina, His Excellency Mr. Liu Weimin. Pea koe ne oku ne me atu ke ene afio koe tui o Tonga. Ene afio ai tama ko tupo wono Moimoi o ngāwe kua lava. Koe whakahoko o e whatongia, o toe ihe tuunga, o toe maa olungangi ai wāwhengawe aki. Koe taimini foki, koe tamatu i o Tonga, aene a fio, koe tu i o Tonga, ko tupo wono, ihe maa imoa, koe pakaola koia, koe tawhakia ni o e a, ki he fofonga o e mala e kola. Whawheta i e mau koloa, whawheta i ai maa imoa ola. Aia koe matapai, pea oku haele a ene afio. Ki loto ki he malaikula. Whawhawhau pito ai bakai, ai maui ui a hono musie. Tuko kehe, ai ngai konga koe ni ki he tawhaaki o e ngahi a, pea mo e tau anga mea lele. Aia kua simai. Koe simai koe ni, o hange koe kakato ai ngā ue kotope kua whakahoko. Koe hongo fulu mahiva miliona. Koe tama pilinisi kalauni. Ai tama ko pilinisi tupouto a urukalala. Koe koloa e Tonga. I he whakawhetai mo e whakamalo. Aia o ko mokoi ai whinangalo o ene a fio. Kenau ke ha ele mai. Aia koe imisieni o ene a fio koe tui o Tonga. Pea mo e Ampastoa Republica o e kakai o Siaina. Whawheta koe hi koe ngā ue lahi mo maonga koe ni. O ko whakawhe iai ai palemia leo leo. Ono po Dr. Daniela Liku o hihifo fusmalohi. Koe imisi whakahistoria. Kene whakailonga i ai ngā ue lahi mo maonga koe ni. Kua whia. Koe whia. Ka koha whia. Ai mokoi ai whinangalo o ene a fio. Ki hono kakai. Ke inasi e ngai whainga maalie i he tauanga mea lele. Pea mo e wakai koia. I he tofia o malae kula. I he whakawhainga maalie o whakahoko. Ko e tau whatunga matua o e whanua. Ko e historia maonga. Me he tao, moe tao. Me he kuonga, moe kuonga. Koe tama pilinisi kalauni. Oko iai foki a e lawei.
Tapkia o tua ua whio talo talo tonga. Tapkia ni a whio. O ono tu ia Tonga. Your Royal Highnesses, Speaker, Nobles of the Realm, tu nei au. Ambassador Liu Wei-min, Acting Prime Minister, Reverend Avieta Diola and the church leaders, members of the government of Tonga, and also members of the People's Republic of China, project partners, engineers, and workers. Foremost, I give thanks to the Lord as we gather here in the to celebrate the successful completion of the Royal Tombs Improvement Project, which is not only an achievement but also a symbol of our friendship and respect, shared purpose between the Kingdom of Tonga and the People's Republic of China. As the project began in 2019 to preserve and improve one of Tonga's most sacred sites, you have endured with patience and hard work, and this vision has become a reality. So I wish to thank the government of the People's Republic of China for its generous support, and the Chinese Embassy here for its continued cooperation throughout the journey. Also, the Agency for Economic Cooperation in the Ministry of Commerce. To the teams from the China Jiuwan Engineering Corporation and the China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, we thank you for your dedication, professionalism, and care in completing this project to such a high standard. We also thank those of you from the Palace Office and also the Ministry of Infrastructure, who, despite your loss, you have continued this project, ensuring that it respects both our heritage and our community's needs. Malakula is more than a royal resting place. It is a place of memory and national pride. The new landscaping, the gardens, parking areas, and walkways now provide a peaceful and welcoming environment for all Tongans. And the gardens, named after the four golden pillars, whakapapa, respect, Moimoi, royalty, matato, humility, and whiwei tokaiaki, reciprocity. It reflects the heart of our Tongan values. It's also a visible sign of how other countries can respect us when we live by our values. You have not only completed this project, but your work has strengthened the bond between our two countries. May we remember that this place connects our past with our future, and to honor those that have come before us, and what we can achieve by living by our four values to keep Tonga free, secure, and prosperous. Malo abito. Thank you all. Wholawhalahi me whakaosea ke kātoa ngā hu whakalei he pongpongini, koe tolungi au hiwang fulu mātahi mi, mo kātaki o mea pei lalo, vesi ono. Tamatonga, tū o ngā ue, ho koloa ke whakamonu. Lotu ki he iki, maupe, ke ne poupou ki he lotu. O malui atu pou.
now for the benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Si whapanua ia I he whakaapa kakato a e o wau koeni a whio tonwai a ena a whiwhio a e tamatu I o Tonga a ene a whio e tama katupo wano pēwhoki ki e tahine koino e taloni a e tahine koine ko koini nanasi pau I he pongpongio e ahoni kakato a e o wau ki ono whakailongai a ngā ue kua Moimoi me he Ambastoa Republika o kakai o Siaina ka e o maafo ki a e wakai I hoa koeni o ko mokoia e whinangalo o ena a whiwhio ha ele atu koe uhi koe ngahi patongia koea o e pongpongi ko wheia mea teknau tolo a e whaipekau ka e o maafo ki ai pātele ko e takilotu e siasi katolika Loma ka e o maafo ki ai wakai I hoa koeni moko I hona whinangalo ko e uhi ko e hou e ki whakawhe e ki nopele tui haangana ko e tui lau ka e o maafo ki ai e nopele tui wakano ko e ki nopele maafo e no pele whanua Lady maafo ko le ana hola wahai kai o maafo kai Ambastoa Lady whanua kai pefo ki kia e ki tokoni kai palemia leo leo pia mohono hoa o ko iai fo ki ai lawe I hoa koeni ai kakato ai o wau mo e henghengi o ko langi maa hono me a kotoa I he fungani o e ofa ai eki mo e whetawhia ki ai wāwhinga o ake koeni ko I he levolo to e maa o lungangi ai anga koia o e whetaki ni maa he tau e wawhito I he wāwha diplomatika ai whanua koeni Republika o e kakai o Siaina pia mo e otomoto wanga ofa ko e haele a ena a whiwhio liwakia me he katoanga mo e o wau koia o e pongpongini o ko iai foki ai lawe I e hoa koeni ko e skaitali a ene afio I he pongpongini a e kapteni se one fifita kai uma foki a e ki paremia leo leo mo e hou e ki pule anga hou e ki no pele ene afio kai pehe foki ai lawe I e hoa koeni ko e tahine princesi Paula ai tahine ko princesi Charlotte mafle o pilo levo tuita kai o maafo ki I he hoa koeni ko e tahine princesi Kalauni ai tahine ko princesi Snaita Kala tuku aho I he ko e tama plinesi ko tui pele hake e no pele tuita ko e ngahi wheme akia o e pongpongi o e ahoni I he aho whakakoloa ngāwe ko wheia
Pea o ko ke uho a ki pe ai ngau e ko whakahoko ai mahu inga o e tala o e whanua. Pea mo e tau whatunga matua ko hono kanoloto o e whanua o ko tatau pe asiaina pea mo tongani. Pea ko ilonga ia i he ngahi whakailonga koeni o ko whakatu uai. Ai ngahi ngau e whakaofa i ngahi turiki e wha. I he turiki koeni o e hala waha akolo ke hala laifone. Pe foki ki he turiki koia o e hala laifone mo e hala tau whaahau. I loa ia koe Flowers Corner, koe Source of Power, i he turiki koeni o e hala tau whaahau ke hala mate alona. Pea o kia i lewa ai Sunshine Corner, koe turikia o e hala waha akolo mo e hala mate alona. Aia koe pongpongi o e aho ni mo e whakakolo o e aho. Ia ia amanakina tau whilongoa ki lele i e ngalu ia i e whakau whatongia ai komisoni whakamawhala Tonga i he pongpongi o e aho ni. Ta tau atu e whakau whatongia mo e whakaapalahi mo e loto honga ia i e ngau e kualawa. O ko o atu e whakamalo i e tau kau whakataha vai moana musika lau taha moli ko seo sai a mau whaapea lolohea pe fokia manatu waka mai le ta aufa ko au rakmata moala malo apito ho mo mea mai ka mo mea.